Cenjene gledalke in gledalci, dober dan voščim, spoštovanje. Druga tekma 33. kroga v prvi slovenski nogometni ligi bo v Stožicah, nasprotnika bosta Olimpija in Ankaran Hrvatini. Po 32 odigranih krogih sta bila tekmeca v povsem različnih položajih, Ljubljančani na samem vrhu, Ankaran Hrvatini povsem na dnu prvenstvene lestvice. Čeprav se je tekma šele dobro začela, podaja Alveša, Uremovič, pa potem Ilić pregola. Priložnost za Olimpijo. Hvala lepa, torej je prosti strelj sedaj za Olimpijo, izvajalec je Alveš, Alves strelja in lepa obramba Primoža Bužana. Kot za zeleno-bele izvedel ga bo Rok Kronaveter. Kronaveter s predložko, priložnost za Olimpijo. Predložek Klihe, Gerc strelja mimo Uremoviča, vratnica. Še en napad Ljubljančanov, toda strelj po sredini vrat sprožil je Kronaveter, natančno Saviću. Humar pred Savićem, ki je sedaj padel, čeprav mislim, da Humar je takoj pogledal proti sodniku, takole je Ilić na to. Tudi Ilić se vključuje v napad. Ilić Alvešu. Alveš podaja, Kronaveter penko do strela in odlična obramba Primoža Bužana. Čanadžija. Kronaveter, Uremovič je padel in 11 metrovka za Olimpijo. 11 metrovka za Olimpijo v 90. minuti. Gostje ne morejo verjeti tej odločitvi Dragoslava Perića. Uremovič. 11 metrovka za Olimpijo, Alveš in brani Bužan. Ponoreli so od veselja v gostujočem taboru. In še kar 4 minute dodatka, priložnost, brani Bužan in potem strel Uremoviča pregola. In konec je odpiskal sedaj glavni sodnik Dragoslav Perić. Veselje v gostujočem taboru, švižgi domačih ljubiteljev nogometa pa Olimpijinim nogometašem. A šta ćete, da, to je tako, izgleda da smo se zamjerili negdje lopti jer šteta, puno toga smo promašili, pogotovo sad pred kraj, slično se desilo kao što se desilo protiv Gorice. 11 terac i jednostavno moramo, mislim tužno sam razočaran, ali šta je tu je, idemo dalje. Sad smo u zaostatku, idemo u Maribor i što nije loše da je odmah nakon onakve utakmice Maribor imamo priliku na neki način se iskupiti i popraviti cijelo stanje, ali sad je tako kako je, onda razočaranje je veliko jer jednostavno lopta ne, mislim da i sami smo krivi u neku ruku, ali treba malo sigurnosti, malo kvalitete u tim trenucima da se nešto od cijeloj šansi zavije, ali šta je tu je. Čestitam Karanu na borbi za zasluženo bodo. Ja, vsekakor mi gremo vsako tekmo, da bi kaj prinesli domov. Enostavno, kot sem rekel, visoke številke, verjetnosti račun, se kaškrat tudi izide. Olimpija je bila na igrišču boljši nasprotnik, vendar enostavno mi smo danes pustili srce na igrišču in s to točko smo več kot zadovoljni.